James Allen, 22. rujna. Pobjeda izmiče, a bitka se produljuje na neodređeno, jer gotovo svi ljudi žrtve su dviju zabluda. Prva je ona da nam sva iskušenja dolaze izvana, a druga glasi da nas se iskušava zbog naše dobrote. Dokle je god u okovima ovih zabluda, čovjek ne može napredovati, a kad ih se oslobodi, ubrzo ostvaruje pobjedu za pobjedom te kuša duhovnu radost i spokoj. Izvor i uzrok svih iskušenja su unutarnje želje, a kad su one pročišćene i uklonjene, vanjske stvari i sile gube svaku moć poticanja duše na grijeh ili iskušenje. Vanjska stvar može jedino biti prilika za iskušenje, ali nikad njegov uzrok, jer uzrok leži u želji iskušavanog. Čovjeka se iskušava jer u njemu postoje određene želje ili mentalna stanja koja je počeo smatrati lošima. Ono što je dobro u čovjeku nikad nije u iskušenju. Dobrota uništava iskušenja.